Iyi ni radio BBC Gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Mu Budagi haravugwa imyuzure ikomeye imaze guhitana abantu babarirwa muri mirongo. Iyo myuzure kandi iranavugwa mu bihugu bimwe bituranye nabwo. Leta y'u Rwanda yongeye gufata ibyemezo bikomeye bya Guma Murugo mu rwego rwo guhangana n'ubwandu bwa virusi ya COVID-19 bwongeye kuzamuka. Mu Rwanda kandi urubanza rwa Paul Rusesabagina nabo bareganwa rwakomeje mu rukiko ruburanisha imanza zambukiranya imipaka n'iziterabwoba. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese, ikaze muri aya makuru yo kuri uyu wa kane itariki ya 15 z'ukwezi kwa karindwi. Aya makuru reka tuyahere ku mugabane w'Uburayi. Umukuru wa leta y'Ubudagi Angela Merkel yavuze ko imyuzure ikomeye yibasiye uburengerazuba bw'igihugu cye ari ikiza gikomeye, maze yizeza imfashanyo yose abo byagizeho ingaruka. Abantu barirwa muri mirongo bapfuye mu gihe abandi benshi baburiwe irengero mu ntara cyane cyane za Rhine-Westphalia na ya ruguru na Renanie-Palatinat, aho imigezi yuzuye ikarengerwa nyuma y'imvura idasanzwe. Inzego zishinzwe ubutabazi zisa n'izarengewe mu gihe zikomeje kugerageza guhungisha abaturage. Iyi myuzure yangije amazu, imihanda n'ibiraro. Umwe mu bahatanira gusimbura Madame Merkel, Armin Laschet, yavuze ko iyi myuzure ifitanye isano n'ihindagurika ry'ikirere, maze asaba amahanga kwihutisha kurirwanya. Hagati aho ibihugu byinshi bituranye n'Ubudage nabyo byibasiwe cyane n'imyuzure. Umukuru w'umwe mu mijyi ikomeye mu Bubiligi Liège yasabye abantu batuye mu duce dushobora kwibasirwa n'imyuzure itewe n'uruzi rwa Meuse kuva mu byabo cyangwa se bakajya mu bice byo hejuru mu nyubako babamo mu gihe badashobora guhunga. Abantu 6 mu Bubiligi nibo bamaze gupfa. Mu Buholandi abatuye mu nzu nyinshi z'abageze mu zabukuru bagombye guhungishwa mu mujyi wa Limburg uri mu majyepfo y'igihugu. Naho mu Suisse abategetsi bari maso mu gihe amazi ava ku myuzure yatumye ibiyaga byuzura ku buryo bishobora guteza ikibazo. Tugiye ku makuru yerekeranye n'akarere k'ibiyaga bigari, leta y'u Rwanda yongeye gufata ibyemezo bikomeye bya Guma Murugo mu rwego rwo guhangana n'ubwandu bwa virusi ya COVID-19 bwongeye kuzamuka. Inzego z'ubuzima ziravuga ko umubare w'abandura n'abahitanwa na COVID-19 wongeye kuzamuka. Abatuye mu mujyi wa Kigali n'uturere 8 twagaragayemo kwiyongera gukomeye ku bwandu bwa COVID-19 bashyiriwe aho amabwiriza akomeye. Leta ivuga ko ashobora kugabanya ubwo bwandu ku rugero rugera kuri 70%. Inkuru irambuye yateguwe na Samba Cyuzuzo, mugenzi wanjye uri mu biro bya BBC i Nairobi. Ni gahunda igiye kumara iminsi 10 itangira ejo bundi kuwa gatandatu ikageza ku itariki 26 z'uku kwezi. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Tarcisse Mpunga kuri wa kane yabwiye radio y'igihugu ko iyi gahunda ya Guma mu rugo izatuma ubwandu bugabanuka ku kigero cya 70% mu gihe yaba yubahirijwe neza. Amashuri, insengero, imirimo no gutwara abantu muri rusange, imikino n'imyidagaduro bizaba bihagaritswe muri iyo minsi 10. Abantu bashobora gusohoka ni abakozi b'imirimo ya ngombwa cyane, abagiye kugura ibiribwa n'ababicuruza. Mu Rwanda bicwa na COVID-19 n'abayandura bakomeje kwiyongera kuva mu kwezi kwa gatandatu. Minisitiri w'Ubuzima yavuze ko mu mpamvu zabyo harimo n'ubwoko bushya bwa COVID buzwi nka Delta bwandura vuba kurusha andi moko ya iyi virusi. Abandura bakomeje kuba ku kigero kiri hejuru ya 800 buri munsi, mu gihe mu minsi 7 ishize ariyo yapfuyemo abantu benshi kuva iki cyorezo cyagera mu Rwanda.
hagati aho ishami rya ONU ryita ku buzima ku isi OMS riravuga ko abantu bahitanywe n'indwara ya COVID-19 muri kino cyumweru muri Afurika biyongereyeho 43%. OMS ivuga ko ukwiyongera gukabije kw'abahitanywe n'iyi ndwara mu byumweru bitanu bishize ari ikimenyetso ko ibitaro bigeze aho bishobora kurengerwa. Mu bihugu byinshi ngo hari ibura ry'umwuka wa oxygene, ibyumba by'abarwayi b'indembe n'abakozi kabuhariwe. Radio mwumva ni BBC Gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Bari mu Rwanda murakurikirana amakuru ku mirongo migufi ya short waves, naho abari kuri internet murakurikira kuri Facebook live. BBC Gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Dusubire mu Rwanda. Urubanza rwa Paul Rusesabagina nabo bareganwa rwakomeje mu rukiko rubanisha imanza zambukiranya imipaka n'iziterabwoba. Uyu mugabo yahoze ku isonga ry'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, akurikiranwa ku byaha birimo iterabwoba n'ubwicanyi byakozwe n'abarwanyi b'umutwe wa FLN. Nyuma yo gusabirwa ibihano bitandukanye, abaregwa bakomeje kugira icyo babivugaho. Bamwe basaba urukiko kuzabagabanyiriza ibihano, benshi bakomeje kuvuga ko bemeye icyaha ariko ubushinjacyaha bukaba bwarihanukiriye mu kubasabira ibihano. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa bakurikiranye urwo rubanza. Colonel Emmanuel Yamuremye yarezwe ibyaha bibiri byo kuba mu mutwe w'iterabwoba no kuba mu mutwe w'ingabo utemewe, abisabirwaho igifungo cy'imyaka 25. Nubwo yaburanye yemera ibyaha, avuga ko ubushinjacyaha butabizirikanye ngo bumusabire ibihano byoroheje. Ubwo yinjiraga mu mutwe wa FLN, Yamuremye ngo ntiyarazi ko ari umutwe w'iterabwoba. Yabwiye urukiko ko hari aho yagiye yanga kumvira amabwiriza y'abamukuriye ngo kuko yabonaga ibikorwa yoherejwemo bishobora kumushora mu bwicanyi. Uwitwa Shabani Emmanuel urega uruhare mu bitero byagabwe mu karere ka Rusizi ndetse no kwambutsa intwaro zivuye muri Kongo, nawe yasabiwe igifungo cy'imyaka 25. Gusa nawe avuga ko ubushinjacyaha bwirengagije ko yemeye icyaha, cyakora akavuga ko yishoye buhumyi akurikiranye inyungu z'amafaranga yizezwaga. Jean Berkimas Matakamba ugaragazwa nk'uwahuzaga ibikorwa bya FLN mu Rwanda, nawe avuga ko yemeye ibyaha kandi akaba akibisabira imbabazi. Yasabye urukiko kugabanyirizwa ibihano kandi nabyo bigasubikwa kuko afite uburwayi bukomeye yatewe n'impanuka. Avuga ku ndishyi zasabwe n'abahohotewe n'ibitero bya FLN, Matakamba yavuze ko benshi bagaragaje kwifuza umurengera kandi batagaragaza ko bakwiriye indishyi basaba. Jean Claude Byukusenge urega uruhare mu bitero bitandukanye mu karere ka Rusizi, nawe yavuze ko yaburanye yemera ibyaha ariko ubushinjacyaha bukaba butarabizirikanye bumusabira ibihano. Avuga ku kibazo cy'indishyi, Byukusenge yabwiye urukiko ko rugomba gushishoza ku ndishyi zihuye n'uruhare rwe. Kuri we ngo asanga atagomba gusabwa kwishyura indishyi z'ibyakorewe mu duce ataregwa ko yakoreyemo ibyaha. Nikuzwe Simeon na Emmanuel Nshimiyimana nabo basabye kugabanyirizwa ibihano kuko bemeye ibyaha byose. Urubanza ruzakomeza ku munsi w'ejo. Tukiri mu Rwanda, tujye ku rubanza rwabereye mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rukorera i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, aho Twagirayezu Wenceslas ukurikiranyweho ibyaha bya jenoside yoherejwe mu Rwanda n'igihugu cya Denmark muri 2018 yamenyesheje abacamanza ko yifuza ko urubanza rwe rubera mu rukiko aho gukoresha ikoranabuhanga. Yanavuze ko urubanza rwe rukomeje gutinda mu buryo bunyuranije n'amasezerano u Rwanda rwagiranye na Denmark. Abacamanza bavuze ko urubanza rwatindijwe nuko hari ibyo umwunganizi we ataratanga. Ni inkuru y'umunyamakuru wa BBC Ivuze cyane bari mu rukiko. Hifashishijwe ikoranabuhanga rya video, umucamanza yatangaje ko yamaze kubona ibaruwa y'uwunganira Twagirayezu, akaba ari Metere Bikotwa, isaba ko yasubika iburanisha ngo kuko arwaye. Ari ubushinjacyaha ndetse n'uregwa babajijwe icyo babivugaho, babwiye urukiko ko mu nshingano zarwo rwagena indi tariki y'urubanza. Gusa Twagirayezu yongeyeho ko abona urubanza rwe ruri gutinda bikaba binyuranyije n'amasezerano u Rwanda rwagiranye n'igihugu cya Denmark ubwo cyemeraga kumwohereza mu Rwanda muri 2018. Yanavuze ko uburyo aburanishwa hifashishijwe ikoranabuhanga atabyishimiye, ko bishoboka yazanwa imbere y'urukiko urubanza rwe rukaba imbona nkubone ngo kuko aribwo yakwisanzura neza. Ku byo gutinda k'urubanza rwe, umucamanza yavuze ko ikibazo kiri kuri we n'umwunganira ngo kuko kugeza n'ubu hari umwanzuro batarashyikiriza urukiko. Ati nushobora kuvugana n'ukunganira agakora ibyo asabwa no mu mezi 2
urubanza rwawe rwaba rurangiye. Ku byo kuburana hifashishijwe ikoranabuhanga byo umucamanza yavuze ko ku mpamvu z'icyorezo cya COVID-19 nta kundi urukiko rwabigenza. Twagirayezu w'imyaka 53 y'amavuko ubafungiye muri gereza ya Mpanga hafi y'urukiko. Ubushinjacyaha buvuga ko bumukurikiranyeho ubwicanyi bwibasiye abatutsi bwakorewe mu bice bitandukanye bw'icyahoze cyitwa Perefegitura ya Gisenyi, bukavugamo ubwicanyi bwabereye muri paruwasi ya Busasamana ngo haguye abarenga 3,000 no muri kaminuza ya Mudende haguye abasaga 1,000. We arabihakana. Urukiko rwashyize urubanza rwe ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 9. Reka noneho tugiye muri Afurika y'Epfo turebe uko ibintu byifashe nyuma yo kwaduka kw'ibikorwa by'urugomo n'imvururu byakuruwe n'imyigaragambyo yamagana ifungwa ry'uwahoze ayobora icyo gihugu Jacob Zuma. Leta y'icyo gihugu yafashe gahunda yo kwitabaza abasirikare 25,000 mu guhangana n'ibyo bikorwa. Ni ibikorwa byibasiye cyane intara ebyiri z'icyo gihugu ya KwaZulu-Natal Jacob Zuma hatuyemo ni ya Gauteng ifatwa nk'ipfundo ry'ubukungu bwa Afurika y'Epfo. Ni inshuro ya mbere leta iteganya kwitabaza abasirikare bangana gutyo kuva ubutegetsi bushingiye ku ivanguramoko bwa apartheid buvuyeho muri icyo gihugu. Abantu 72 barishwe naho abarenga 1,700 batabwa muri yombi. Amaduka n'ibikorwa by'ubucuruzi barirwa mu magana byarasahuwe kandi leta iravuga ko ibiri kubikora kugira ngo ikumire ibura ry'ibiribwa. Twashatse kumenya uko ibintu bimeze ubu ngubu maze mvugana n'umunyarwanda Roland Salvatore Rudahinyuka utuye mu mujyi wa Durban mu ntara ya KwaZulu-Natal. Urebye ubu ngubu ibintu byatangiye kujya mu buryo aho mvuye ubu ngubu ahantu ndi Bath ibintu batangiye gukubura imihanda North aho naciye bari gukubura imihanda no mu mujyi hagati muri Durban bari gukubura imihanda kugira ngo abantu barebe ko byibura mu cyumweru gitaha abantu bazasubira mu mirimo nk'uko bisanzwe. Ibikorwa by'ubusahuzi no kwangiza umutungo w'abandi byo byararangiye? Byo byararangiye hano muri Durban hano mu mujyi. Gusa byari bihari nuko nka Phoenix niho bagendaga batera ariko nabo abasirikare babashije kujya bagenda babihagarika. Urebye ukuntu bimeze ubu ntabwo bakiri kuza gutera kuko abantu bagiye bahagarara ku bintu byabo bamwe na bamwe aho bibye byararangiye ariko kuva bakoreza abasirikare by'ingubu byararangiye ntabwo bakiri gutera ubu ngubu byararangiye ku buryo nkeka ko nibikomeza gutya byibuze mu cyumweru gitaha abantu bazasubira mu mirimo ku buryo busanzwe. Abanyagihugu bakiriye gute kino cyemezo cya leta cyo kwitabaza abasirikare bagera ku 25,000 mu gushoza izo mvururu? Abanyagihugu babyakiriye neza, bamwe ntabwo ari bose, abandi barabyanga nk'ababa mu ishyaka rya EFF rya Julius Marema bo bakabyanga bati nta mbaraga z'abasirikare bikeneye ibintu bya politiki kugira ngo bikemuke. Ni ukuvuga ngo babyakiriye neza batabyakiriye neza ni bamwe n'ubundi babaga muri iyo myigaragambyo nibo bavuga ngo biri ko byari bikwiye gukemurwa. Bamwe barabyemera abandi nabo ukabona batigeze babyishimira cyane cyane abari bari muri iyo myigaragambyo ariko abatarabigiyemo bo babyakiriye neza. Ibicuruzwa by'ibanze byo byaba byatangiye kongera kuboneka. Turibuka ko ejo hari imirongo miremire y'abantu imbere y'amaduka. Kuko ibiribwa hano muri Durban babikura inyuma y'umujyi, nabonye imodoka zizana ibiribwa bizatangiye kujya kubizana ariko abantu kujya guhaha mu bice bitigeze bigirwaho ingaruka n'imyigaragambyo. Nk'aho ngaha ndi muri Bravo ndetse na Durban North na Cyane nabonaga imirongo amashoprite abaturage barimo barahaha ariko nabwo hari imirongo miremire kuko urumva abantu bajya guhahira ari benshi bakahahurira kuko amashopu menshi yasenywe. Ayasenywe ntabwo arongera kwikusanya buriya bizabatwara nk'igihe nk'icyamezi nk'abiri kugira ngo yongere akore mu buryo bwari busanzwe. Aho ndi ubu mo barahaha ariko hari imirongo miremire cyane. Reka noneho tujya muri Ethiopia. Umubare ukomeje kwiyongera w'abasirikare biravuga ko bari mu gutegurwa hirya no hino muri Ethiopia kugira ngo bafashe abandi mu ntambara leta irwana n'inyeshyamba zo mu karere ka Tigray mu majyaruguru y'igihugu. Bitangaza amakuru byo muri ako karere biravuga ko aba basirikare bari mu kuva mu turere twa Oromia, Sidama n'akarere kitwa Southern Nationality and People's Region. Kuwa gatatu abategetsi bo mu karere ka Amhara gahana urubibi na Tigray batangaje ko hatangiye urugamba rwitabiriwe n'abasirikare bari mu kiruhuko cy'izabukuru n'imitwe yitwaje intwaro yaho. Ukomeje kumva BBC Gahuza miryango. Ubu noneho n'umwanya w'ikinamico urunana.
kwa Bushombe bemeje kunoza imirire y'umuryango wabo bongeramo ibikomoka ku matungo nk'uko Claire yabibahuguriye. Hagati aho Philippe akomeje guhagarara neza mu nshingano ze nk'umugabo zo kwita ku mugore utwite. N'urunana. Sinkumva neza Fili. Ngo nitegura guzi ko tujyanye. Cyane rwose. Reka njyewe nigiriye mu nama ku kazi. Ntaho wagerewe ko uyu munsi rwose ufite randevu kwa muganga. Ye baba we, sinabyibukaga rwose mba nasabye uruhushya Fili. Ubwo se biragenda bite? Urumva ko ntashobora gusiba inama. Ukumva gusiba gahunda wahawe na muganga ari byo byoroshye bude? Yewe, ubu rero ndumva dukwiye kubyihora tukazaba tujyayo. Ndakurahiye se nagukundira budensiya. Usibe gahunda yo kujya kwipimisha nk'umugore utwite ubona kandi ndimaze gukura. Fili, reka njye mu nama rwose sinshaka ikintu cyongera kunteranya na diregiteri. Uriya mugabo twaraganiriye rwose mbona atari umuntu mubi pe. Mwohereza ubutumwa bugufi umubwire ko bibaye ngombwa kubanza kwa muganga. Ariko rwose ntabwo nakwemera kwica gahunda yo kujya kwipimisha. Uyu mugabo ra none se waretse nkajya ku ishuri byaba ngombwa tukazajya yeje. Ndaguhakaniye rwose. Ahubwo niba udashaka gusaba uruhushya ngiye kuhamagara umuyobozi wawe mubwire ko tugiye kwa muganga kuri gahunda wahaye nk'umugore utwite. Uko n'ugukabya Fili. Ubu dusibye none tukazajya yeje. Nta mpamvu n'imwe rwose dufite yo kwica gahunda muganga yaduhaye rwose bude. Ubyibuke batubwiye ko ari ngombwa kubahiriza igihe banditse ku ifishi. Byo nubizi. Aha. Umva, akira telefone rwose uhamagare diregiteri. Umubwire uti nari nibagiye gahunda muganga yampaye none dore n'uyu munsi. Kurya nta boss ugira sha wikorera urabivuga nkaho byoroshye. Oya, ntiwanze se mubwo mbimukubwirira. Muhamagara regara kumva ndabyizeye. Nawe wacanga umuntu. Urambwira ngo mwandikire SMS ukongera ngo muhamagare. Ubwo se ndamenya nkora iki ndeka iki. Ubwo se nanyangira kuko mbivuze ntinze ndabigenzana. Ese wari uri mu biki buriya Bushobo? Nareba kuko Claire niyo bama barenga. Kubera iki? Hari ibyo ngira ngo tuganire turi twenyine Kankwa. Umenye ko ngiye kwigira ku kiraka Bushobo. Ntuntinze rwose. Niko Kankwa. Uratekereza iki ku magambo Claire yarayatubwiye? Ndabizi se ubwo wabajwe nuko batunze abagabo urutoki Bushobo. Kuvuga ko bikunda bakarya bonyine ntibibuka bo basize mu rugo n'ukuri rwose. Yewe ibyo ntibyambabaza kuko nzi ko bamwe mu bagabo rwose babikora. Ahubwo ko umwana yateruye ikiganiro nka kiriya kirebe imirire kandi ariko tumaze kurya. Ariya nama yari yo kutwibutsa ko adaherutse akaboga yewe cyangwa agafi. Gusa ndemeranya nawe ko hari abagabo b'ibisambo barya izo nyama n'amagi bonyine yewe n'amafi. Yewe nanjye ibyo sinabihakana kuko hari abonze dukorana dushaka ko hari abatariye kaburusheti kandi ariko ubwo no kwishantiye baba bamiraguye ayo magi nyine atogosheje. Ntiwumva se? Nyamara ugasanga abana babo baheruka akaboga ku bunani. Ubwo si urusambo n'ubugwamo ariko Bushobo. Wabigira ute se ko ariko bateye? Bikubiriza intungamubiri bonyine kandi abana babo n'abagore nabo baba bazikeneye. Njye rero rwose iby'izo ntungamubiri sinabitekereza. Ndatekereza ukuntu akaboga karyoha Bushobo. Uzi ko hari ubwo nyura hariya mu gasanire nkumva inda ironka ntatwite kubera mero. Naragenze ndabona koko ngo inda utandatwite koko kubera kugumirwa n'inyama Kankwa. Ndakubwiza ukuri da. Yewe aho kugira ngo iyo nda yawe rero udatwite izavemo ndajya kuri banki gushaka amafaranga make kuyo nari narabitse mbagurira akaboga. Yewe uravugisha ukuri Bushobo? Yego ni ukuri Kankwa. Ndagura inyama mbagurire n'indagara kugira ngo muryoherwe n'ibikomoka ku matungo kandi mubone intungamubiri zihariye umubiri wanyu uba ukeneye. Urakoze cyane Bushobo we. Ubwo nanjye ndashaka uburisho. Inama niyo nta yindi. Naho ubundi se ko ryanjye nyine biragatsindwa. Biragatsindwa. Ahubwo nabo bagabo ngiye kujya mbabwira nikabe kamwe rwose ugatahana ugasangire n'umuryango wawe. Nuko suko se Bushobo. Ubwo rero ndataha kare kugira ngo ngakarange hakibona Bushobo. Oya nta kibazo utayikare rwose. Uyu mugoroba abaturanyi baratunga amazuru hano kubera urukarangwe. Ko nkubwira kumushimira se ukamureba gusa bude?
mwihora araza kunshimira tugeze mu rugo. ndagushimiye fili uri umugabo mwiza ni ukuri. niko kuri bude Filipo ni umugabo mwiza ndabihamya kuko kubona umugabo uherekeza umugore we ku gipimo ntibisanzwe. Usanga bashakisha impamvu zituma babura, abavuga ko bafite akazi kenshi, abavuga ko ntacyo bimaze, mbese waratomboye pe. Ni inshingano zanjye kwita ku mugore wanjye n'umwana atwite. Hanyuma se mubonye umwana wacu ameze ate mu ndamuga? Umwana ameze neza, arakura neza, uretse ko akicaye kandi iminsi yagiye. Ubwo karakicaye se kari mu biki koko ako kana? Ubundi igihe ndifite yarakwiye kuba yarahindukiye, ariko si ikibazo gikomeye, tuzakomeza kubikurikirana. Ubwo se nadahindukira bizagenda bite muga? Yadahindukiye ngo ajye mu buryo dushobora kukubyaza bisanzwe, tukohereza ku bitaro bakakubaga. Ubwo umwana w'umunebwe aragira ngo umugore wanjye azabagwe koko? Si ikibazo gikomeye. Burya icyangombwa ni uko umubyeyi n'umwana bombi baba bafite ubuzima bwiza. Ubwo iby'Imana izashima nibyo bizaba. Ni ibisanzwe bude. Dushobora gusanga yicaye aka kanya nimugoroba akaba yahindukiye. Mbese ni nk'ubufindo. Wowe ntuhangayike, tuzakomeza kugukurikirana kandi bizagenda neza. Ntabwo basheri wanjye, abaganga barakomeza kugukurikirana ndetse n'umujyanama w'ubuzima. Nkuko mubizi rero, igihe cyo kubyara kiregereje. Yego. Hari ibyo mugomba gutekerezaho mukanabifatira icyemezo. Gutegura imyenda y'uruhinja, iy'umubyeyi, guteganya uburyo muzakoresha mu kuboneza urubyaro mukimara kubyara. Yego. Uhitamo umuntu uzaguherekeza kubyara. Ibindi byose ni ngombwa kandi turabiganiraho. Ariko se ubwo ni ngombwa ko ahitamo umuntu uzamuherekeza kubyara kwa muganga? Ni ngombwa kandi ni ingenzi ko umubyeyi yihitiramo umuntu yiyumva muzamuherekeza kubyara, kuko bimufasha kumva ashyigikiwe, akabona uwo abwira uko yiyumva igihe cyose kuko bamwisanzuyeho. Uwo muntu yemerewe kumuherekeza mu cyumba cyo gutegererezamo n'icyo kubyariramo, akamufasha uruhinja. Bifasha umubyeyi kuruhuka neza atekanye kandi atuje. Sheri, ni uburenganzira bwawe rwose bwo guhitamo uwo wizeye akazaguherekeza kubw'umutekano wawe n'umwana wacu. Umenya ndota ariko ni wowe se mwari? Ni njyewe Nadi. Aho ntiwayobye? Wari ugiye ko ndetse ngo nkuyobore? Oya nje hano iwawe. Numvise bavuga ko wavuye mu bitaro urokotse COVID-19. Ndavuga nti wahanyura nkagusuza nkanagusengera. Narayirokotse si ibanga. Urupfu narubonye mu maso ndanarupepera. Kuko habuzeho gato ngo runjyane. Umwami Yesu ahimbazwe wakwimanye ntirukujyane. Toka Satani. Hari uti warubonye mu maso yawe urarupepera. Niko byagenze da. None se ko nageze ubwo nanirwa guhumeka burundu, bakanshyira ku mashini ntumva ntazi naho ndi. No kuri pe. Yewe mwarahoberanya ahubwo Nadi. No kuri Imana yampaye amahirwe yo kongera kubaho. Ayo mahirwe hayo ntuyapfusha ubusa rero Nadi. Wirinde kugira ngo utazongera kwandura, urinde n'abandi. Kandi urusheho no kwegera Imana. Agaciro k'ubuzima umuntu akabona iyo arwaye mugi. Sinzongera na rimwe gukinisha ubuzima. Ibibazo mfite ni byinshi. Ko ntirinze corona. Imyaka nahinze yapfiriye ubusa mu murimo. Ubu ndeba sinzi uko ngomba kubaho n'umwana wanjye. Yewe kwiheba Nadi. Kuko hejuru ya byose hari Imana ishobora byose. Hungira muri Yesu niwe bwugamo. Hanyuma rero nuruhuka usomeza buriya 46. Inde? Wowe ufate Bibiliya yawe usomeza buriya 46. None ugiye kunsetsa nta mbaraga nifitiye mugi. Niko se ye. Urambwira ngo nsome Bibiliya, uzi ko ubunge Nadi nzi gusoma koko? Burya se ntiwigeze wiga amashuri abanza Nadi? Nagiyemo. Ariko nzi gusoma gahoro. Uretse no kuba ntazi gusoma neza kandi kuva nabaho hari igitabo ntarakozaho n'imitwe y'intoki zanjye. Aricyo Bibiliya. Yesu Kristo we. Ndakubwiza ukuri pe. Uretse kubona umuntu yifite mu ntoki. Sindayikoraho na rimwe. Ariko nsomeye iryo jambo ry'Imana sinabyanga. Kuko ukomerewe umenya ndikeneye. Uraseka kandi wari utumye ncikamo kabiri ushogenda nawe. Ariko abanyabwoba barakwira koko. Urase wari wirutse uzi ko ari igiki. Tekereza ariko iyo mpita ngukubita isuku. Ngiki?
ubwo se bari kujya kuyizamura nakureba. ni ukuri nsaba imbabazi urankanze bushobo. Ngaho mbabarira sheri wanjye. Mbwira rero ko wazizanye dore nanjye niteguye. Ifu y'ubugari nayiguze nubwo wari utumye nyimena ngo urankanga. Naziguze rwose. Yayi nuko sekanywa. Urumva nakubishya kuko ngo ndibuza n'inyama hanyuma sinzizane nkagukira. Noneho ngiye guteka abana bataraza kugira ngo baze gutungurwa. Nibyo byiza rwose. Hega nanjye mfite akanya ndagufasha. Gusa kuko inyama zihenda naguze ikiro kimwe. Ku kiro kimwe gusa. Ariko naguze n'indagara. Kandi akeka ko zatumaze iminsi ugenda zivanga n'ibindi biryo. Kuri wakoze cyane busho. Ubu ngiye gukaranga inyama nzishyiremo igitunguru maze zihumura umusozi wose uhungabana. Ngaho da uramenye ntuduteze abantu kangwa. Ndayikaranga n'abari ikantarange bibaza aho ibyo byabereye. Karundangira wishoka iri mbe nkwasize urukwi mu gihe nawe witegura. Mperuka iri inyuma y'inzu. Ngaho ndangira aho washyize ibyo wahashye nawe. Wabishyize? Yewe nabisize hariya mu gikoni nyuma y'amashyiga. Ubwo ibyo ufite ni ibiki nyakabwa? Yibaba bushombe we ngwino nabare mburagasa n'imbwa irandiye. Nabona ko yaziriye inyama indagara n'inyama ariko ubundi wowe kuki utazira zizanye mu nzu ukajya kuzandarika hariya. Garukiraho nyarubwana woka. Dore uko kirora ariko bushobo uriye kuzituriye. Mugi ibi ni ibiki? Ni ibyawe Nadi. Ego baba iki gifuka cyose kirimo ibiki ko kiremerewe cyane Mugi? Mu by'ukuri urantunguye Mugi. Sinatekereza ko hari umuntu w'inyarurembo wangirira impuhwe. Kumenya abantu b'inyarurembo twarakubereye babi Nadi. Suko mwambereye babi? Ahubwo nyine abantu bose usanga bancira urubanza. Ibyambayeho ninjye wabyiteye. Yewe ntawe uhura n'ibyago abishaka. Nukuri yatabi ibihe turimo byo kwirinda COVID-19. Mba nguhobe nkagushimira nukuri. Oya nta kibazo Nadi. Ubusi ibintu byose ni ibyanjye. Igitoki, ibijumba, imboga, dodo, karoti, amashu, ibirayi, ibishyimbo, Mugi. Wambaye kugeza no kumunyo n'ifu y'igikoma koko. Wibuka no kugura indagara. Erego kirutse indwara ikomeye. Ubu ukeneye kubona indyo yuzuye ukanongeraho n'ibikomoka ku matungo. Mbuze icyo mvuga gusa Imana ukorere guha umugisha kuko ndahamya ko ariyo yakoretse ibibazo byanjye mfite. Buri ubwo nanyuraga ahangaha rero ku manywa nitegereje ukuntu tonora udushyimbo twumye mu bishogoshogo birandenga. Nukuri nta n'umuteko nakuyemo. Nabibonye rwose ko nta n'ibirimo. Nagiye rero ntekereza ku buzima bwawe n'ubw'umwana muto ufite maze ijwi ry'Imana rimbuza amahoro. Buriya se nanjye Imana iranzi cyane umuntu nkanjye utarigeze nkandagira no mu rusengero buriya iranze ku buryo ibuze umuntu waye amahoro ngo ampahire. Irakuzi cyane rwose. Irakuzi niyo ubwayo yagukijije urupfu. Ndatangaye pe. Kuko bwije rero ntabwo ntinda hano. Ndagira ariko ndagira musige ngusengeye ngufashe gushima Imana itaratumye coronavirus guhitana. Urabyemera se ngusengere Nadi? Nadine atunguwe n'igikorwa cy'urukundo mugisha mugaragarije. Byaba se ari cyo bigiye guhindura ku mibereho ye? Ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.
barakoze bagenzi bacu mu ikinamico runana nibo rero bashoje amakuru yacu yo kuri uyu wa kane tariki ya 15 z'ukwezi kwa karindwi. n'amakuru yarahagarariwe na Florentine Kwizera, ku buhanga bw'ibyuma hari Susan Lennon, muvugana Jacques Niyitegeka. Amakoze cyane guhitamo BBC Gahuza miryango. Amakuru yacu arakomeje ku rubuga rwacu bbcgahuza.com. muramukira.